नुंगसिरब इचलिनावसिंग ngasidi khoi punna zikr gi matang da lakpa hadising punna khangminasi huzur sallallahu alaihi wasallam na Allah taala gi athang mana kal tawbiri madadi Allah taala ne yathang pibiri banda na hak fajr amasung asar namaz matungda ngai hak tang ai gi zikr taw adu oirabadi marak gi matam sing aduda aina nang bu kon han bigani atopa hadis madlaqi तत्तना अल्लाह के जिक्र तो मधुन नंगी निंग थुंगनब पांबई होइगनी आखिरत की नत्रबसु दुनिया की दमकता इखोइन मखल मथेल कया के थबक तौब लेप्तब अदुगुमना नुंगसिरब इचलिनावसिं आखिरत की नत्रबसु दुनिया की दमकता इखोइन मखल मथेल कया के थबक तौब लेप्तब अदुगुमना फजर अमसुंग असर मतुंगदा ngaihaak tang Allah के जिक्र तौबद करी अकाइबलै हदीस के अमरुमद लाई हाइरिब मतम अनि असिदा अल्लाह के जिक्र तौबगी कानब यामना ताकबिरी खंजिनगदब वाफम अमना अल्लाह ताला ना दरकार ओइब खुदिमक कोन हनबिगनी हाइन वारिब तौबीख्रब मतुंगदा अतोप अतै करियम ग्वाली हदीस मदलागी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाइरमी अयदी अरब की मिनाई मरी थादोक बिबदगिदी फजर नमाज सोलगा निमित थोक फाव अल्लाह के जिक्र तौदुना लैरिब कांगबु अदुगा फमिन्नबने हेना पामी मतवसुमना असर नमाज सोलगा नुमित चंग बफावबा अल्लाह के जिक्र तौदुना लैरिब कांगबु अदुगी मनाक्ता फंबसिना मिनाई मरी थादोक बिबदगी हेना पामी हदीस मदलागे कनागुंबा मना फजर की नमाज जमात सोलगा नुमित थोक बफावबा अल्लाह के जिक्र तौदुना लैरगा नमाज नफल रकार अनि सोलबदी मपुंग फान याबिख्रबा हज अमसुंग उमराद फंगबा अदुगा चप मानब सवाब फंगनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाइबिरमी अइदी फजर नमाज मतुंगदगी नुमित थोक फाव जमात अमगलोइनदुना अल्लाह के जिक्र तौबसिना दुनिया अमसुंग दुनिया की पोट खुदिंग मक्तगी हेना पामी मतवसुमना असर नमाज मतुंगदगी नुमित चंग बफावा जमात अमगलोइना अल्लाह के जिक्र तौदुना लैबसिना दुनिया अमसुंग दुनिया की पोट खुदिंग मक्तगी हेना पामी मसिगे कानब मयामसिना मरम ओइरगा फजर अमसुंग असर नमाज मतुंगदा वजीफा नोंगमगी अकक्नब तस्बीह तिलावत चिंगब तौनरिबनी मरुओइना सुफी सिंगदी मतम अनि असिबु यामना चेक्सिन सिजिन्नै अयाम मतमदा फजर नमाज मतुंगदा बरा तस्बीह अमसुंग लुक्थनोन थदुना अल्लाह बु निंगबगी थबक तौवी अदुगा असर नमाज मतुंगदना वजीफा पांगथोगी फजर नमाज मतुंगददी शरीयत की कानून खंगबा आलिम अमसुंग मुफ्ती सिंगसु यामना चेक्सिन सेनै मरम असिदा मुदौना हाइब लाइरिक अदुदा फजर नमाज सोलब मतुंग नुमित थोक फावबगी मरकता दुनिया की वा ngangnab मकरूनी हाइन इमाम मालिक की फतवा में इरी हनफी आलिम सिंगी मनुंगदगी सु दुर्रेफ मुख्तार की अयीबा हजरत अलाउद्दीन हसकफी ना हाइख्रिबा मतम मसीदा दुनिया की वांगांगनब मकरूनी हाइन इरी हदीस मदलागी कनागुंबमना फजर नमाज सोलब मतुंगदा फमफम मदुदा लेंगदना फमलगा वांगांगद्रिंगैदा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर असि तरा रक सोलबदी नेकी तरा इबिगनी बदी तरा कथत बिगनी अमसुंग जन्नत दर्जा तरा वांगहन बिगनी अदुगा नुमित अदुदा शैतान अमसुंग पामदब पोलम सिंगदगी हिंगनी हदीस मदलागे कनागुंबना फजर अमसुंग असर मतुंगदा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि असि अहुमलक सोलबदी महाकी गुनाद समुद्र की सिंगमुक यामलबसु लोइन कोपीगनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाया थंगनी मदुदी दुनिया असि मलावन्नी अमसुंग दुनिया द लैरिब पुमनमक असिसु मलावन्नी अल्लाह की रहमत की थापख्रबनी अल्लाह के जिक्र ग नंगनब पोट आलिम अमसुंग तालिबे इल्मदी नत्ते मसीग नगनब हाइबा सिगी अर्थदी जिक्र द मतेंग पीरिब पोलम सिंग अदु ओइगनी मसीद दरकार की मतुंग इन्ना चाब थकपसु चली अदुगा हिंगबद दरकार ओइब पोलम सिंग अदुसु चली अदु ओइरबदी इबादत चनब पोलम सिंग अदुसु
अल्लाह के जिकर द चली अदुगा जिकर ग नकनबगी अर्थ अल्लाह ग नकनबगी लौरबदी मस्जिद इबादत पुनमुक चलगनी अदुगा अल्लाह के जिकर हाइब असिदा मसंग नाइब जिकर के अर्थ लौगनी मौंगनी मक्ता इल्म सुसनख्री अहानबदा इल्मना अल्लाह के जिकर ग नकनहले मरमदी इल्म याउदन अल्लाह बु खंग ngamde ani subada ilmadagi henba karamba ibada leibage adu oirabasu masiga loinana alim amsum talibe ilmabu amuk tongan na takbiri maramdi ilma yamna chawbalanni hadisa madlagi madudi ilmabu allah khaktagi tambasi allah bu kibaga manai masibu tamnabagi damakta karigumba mafum amada satbasi ibadatni aduga masibu jinfa tawbasisu tasbini amasung masigi damakta kumna thijinba jihad masibu tambana satkani tambibada darkar oiba mi singda takbi tambiba asina allah ga naknaba fangi maramdi ilmadagi asenga mang khangba ngami amasung jannat ki lambi uba fangi akiba mafamda pungning fathai amasung langphaida marup oi ithanta leiba matamgi muhadisni awaba amasung nungaiba matamda dalinni yengnaba singi mayokta khulaini Allah Ta'ala ne ilma gi maram dagi jammar amma bu haibadi alim singu thak wanghalli makhoi na afabagi maikai da kausalli makhoi gi matung inba masung matau tamjabad matik chai farista sing su makhoi gi marup oiba pami farista sing na barkal law na bagi damak natraga nungsi bagi damakta masa sandoglaga alim sing da khanthai dunya ge asang aman khuding mangna makhoi gi damak magafirat ki dua tawbi samudra da leiba nga sing jangal da leiba sa sing makhong mari pan basa sing amasung mahu pan bazi basing phawgna su makhoi gi damak tam magafirat ki dua tawbi maramdi ilmana thamoi gi mangal ni amasung mit ki nuruni ilmana micham amabu ummat ki manung dagi awang ba thaki mi wahli dunya amasung akhirat ani makta mating magun chawhli ilma bu naina ba siroza hen ba chamane masibu chinpha tawbuna tahajjud namaz son ba chamane मस्जिदगी मरी मता सिंग नुंगसीनब हेनगलहली मस्जिदगी हलाल अमसुंग हराम खंगब ngami इल्मना अमलगी इमामनी अफब मी सिंग दिनगी इल्म पीनै फतब मी सिंगना मसी फंगब ngamde hadis asida कनागुंब खरना येली अदु ओइरबसु hadis asida तागलिब फजाइल सिंग असidi अतोप रिवायत सिंग दसु लाग असिद नतना hadis के लारिक सिंग दसु फजाइल यामना इरी मरम असिदगी alim mamsung talibe ilmabu maru oina mamangi hadis ta takbiri bani hafiz ibn qayyim yamna maming sitpu muhaddis amani mahangna alwabilus sayyib ko bularik ama ithok pirame maduda mahangna iri zikr da chamadagi hena kana balai madugi manung digi kana ba mudraga taret mahangna nakal tawbiri madugu samlamna haisige aduga kana ba amamamda tongan ba कानब कयामरम सुमन यावख्रे हाइबदी मसिदा कानब चामदगी हेन पुनख्रे मदुदी हजुगे खोय पुन खमिन रसी अहानबद जिकर न शैतान बु ngakthoki amasung mahaki mapangal bu thudiyaki ani subada Allah Ta'ala na yabina bu pambaini ahum subada pungning gi awaba kokhali mari subada pungning da harawba nungai ba pokhali manga subada hakchang amasung thamoi bu kangkhat halli taruk subada mai amasung thamoi bu ngal halli taret subada jinjak phangnabagi maram oi nipan subada zikar tawba miyoi singbu akiba amasung athumbagi phirol setpi haibadi mahakpu ubada akiba amasung apamba pokhalli mapan subada Allah Ta'ala bu nungsiba poki aduga nungsiba haiba si Islam gi thawai amasung din gi barkasni kana gumba mana Allah Ta'ala bu nungsiba pamlabadi Allah gi zikr yamna tawgadabani tara subda zikr dagi ai Allah ga loinari bani haiba wakal poki amasung masina iman gi aroiba thak phawba yohli thak asi yawruba matung dasu Allah Ta'ala bu urabagum khallaga ibadat tawba ngamgan tara ga mathoi subda Allah Ta'ala gi maikaida pungning chingsilli amasung awa nungaiba khudingmakta Allah khakta bu khalli taragani thoi subada Allah Ta'ala ga naksin na behenga dhalli tarahum doi subada Allah bu khang behenga lagi taramari subada
Allah bu kiba amasung chaw nganbagi wakhal poki. Tara manga subda Allah Taala gi darbar da ningsing binaba maram oi. Tara taruk subda thamoi bu hinghalli. Hafiz Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi hai Allah gi zikarna thamoi gi damakta nga gi damak ising darkar oi bagumbani. Nakhoi khallu madudi ising phangdrabadi nga gi halat kari oi gani. Tara tare subda thamoi amadi thawai gi chinjak Karigumba makhoi ani asi chinjak phangdrabadi hakchang da chak phangdabaga chap managani. Tara gani pan subda thamoi gi jang kokhalli. Tara mapan subda guna singbu thaptok halli. Kun subda banda gi pungning da Allah Taala bu nungsiba pokhalli. Kun mathoi subda banda na tawkhiba zikar sing aduna aras ki mai kai mari makta banda adu bu ningsing duna lei. Kunni thoi subda kana gumba mana nungaiba matamda Allah Taala bu ningsing labadi magi awaba matamda Allah Taala na mahak bu ningsing bi. Kun humdoi subda Allah ge azab tagi hingnabagi pambaini. Kun mari subda sakina amasung rahmat thabiraknaba maram oi amasung farista singna zikar tawriba miyoi singbu koishilli. Kun manga subda masigi barkat tagi miwa ngangba chiron satpa minamba ngangba akamba ngangba amasung warem ngangba tagi hingi. Kun taruk subda Allah gi maming launariba mifam adudi farista singi mifamni. Warem thaurem ngangnariba aduga Allah gi maming laudaba mifam adudi saitan gi mifamni. Haujik mi khuding makki maningni apamba mifam aduda khanbiro. Mi khuding mangna maga chana badu aduma khannaribani. Kun taret subda Allah Taala bu ningjariba misagadu maraiba pharabani aduga magi manakta phamliba mising adusu maraiba pharabani. Amaromda arembada leithokliba misagadu maraiba thirabani amasung magi manakta phamliba adusu maraiba thirabani. Kunipan subda kayamat kinumita ningam daba lakadaba adudagi kanbigani maramdi hadis talagi Allah Taala bu ningjahudraba mifam sing adu kayamat kinumita ningam daba masung amanga ta thongnaba maram oirugani. Kunga mapan subda achikba mafamda Allah bu ningjaraga kapliba mi sing adudi kayamata pumna mangna fring chongduna khang lugadaba maichak maihum adudagi kanbigani amasung aras ki urumda potharugani. Kunthra subda Allah bu ningjaduna leiriba miyoi sing aduna dua tawriba miyoi sing dagi su hena fangani. Hadis talagi madudi Allah Taala na hairi aigi iming laujabada dua tawba nangjadraba misak aduda aina dua tawriba miyoi sing dagi hena pigani. Kunthra mathoi subda khwai maktagi laiba ibadat oibaga loinana ibadat pumna maktagi su athoibani. Maramdi chin lenghanba asina haksangi atopa saruk singbu lenghanbadagi hena lai. Kunthra gani thoi subda Allah ge zikar di jannat ki laikoni. Kunthra humdoi subda Allah ge maming sonjariba mi singda mana mathum pibi gani hairiba sumna atopa amal singi maramda lakti. Khudamoina haizirbada hadis samadlagi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tasbih si samarak nong mudaswalabdi mi adugi damakta gulam tara azad tawbagi sawab pinabigani neki chama ibigani guna chama kokthok bigani amasung numidang phawba saitan dagi ngakthok bigani. Kunthra ga mari subada tattana Allah bu ninglabadi akaw lehin biroi dunya amasung akhirat ani makta laibak thiruga dawriba si Allah bu kawthok badagini. Allah bu kawthok basidi masabu amasung masagi kanab khudimak kawthok baga pangkhakni. Maramasina Allah Taala na haibiri nakhoi Allah bu kawthokraba mi sing adugum oirakanu. Makhoi sing adudi Allah na masak masa fawba khangba ngamdaba makhai kawthok hankragani. Haibadi makhoi ge gyan su manghankrabani. Makhoi na makhoi ge kanaba adusu khangba ngamjadrabani. Masana masabu kawthoklabadi oijaba kaya mangbata nattana masagi tak tumbagi maram su oigani. Khudamoina hairabada kanagumana lawi natraga hailai thagali aduga madubu kawthoktuni yengba thiba tawdrabadi soidana mangkhigani. Allah gi maming hanna sakba sonbada machin chotuna leiriba misak adutana maratana punsi lenba ngamgani. Khawranglaba matamda ising lamlaba matamda chinjak aduga yamna saraba masung
इंगलब मतमद युम अमसुंग फिरोय फिदम्बु नुंसीबा अदुदगिसु हेना अल्लाह की ममिंग लौजबा असिबु नुंसीफम थोकी मरमदी हाइख्रिबा पोलमसिंग असि लैतबदगी हक्सांग दा अवाब ओय अदुगा अल्लाह ताला बु निंगद्रबदी पुंगनिंग सीथै कुंथ्रा मंगा सुबदा अल्लाह ताला बु निंगजबना मियोयबबु लेप्तना सावखदहली फमुंगदा बाजारदा कल्लिंगैदा नारिंगैदा नुंगाइरिंगैदा वारिंगैदा समना हायरबदा मफम अमसुंग मतम खुदिंगमक्ता सिजन्नबा याबा जिकरगुंबा अतोपा इबादत लैते कुंथ्रा तरुक सुबदा जिकरगी नूर दुनियादसु लोइनै अमसुंग कबरदसु लोइनरुगनी अदुगा आखिरतसु पुलसिरा लानबदा मांग थादुना चटकनी कुंथ्रागा तरेत सुबदा अल्लाह बु निंगजबासिना तसव्वुफ की मरुनी अल्लाह बु निंगजबगी थोंग हांगदोक पिख्रबा मिसक अदुगी दमक्तदी अल्लाह की मनाक यौनब थोंगसु हांगदोक पिख्रबनी अमसुंग अल्लाह की मनाक यौख्रब मी अदुदी मागी अपाम खुदिंगमक फंगी मरमदी अल्लाह की मनाक करिगुंबा अमत अवाट पर लैते कुंथ्रागा निपान सुबदा मियोयबगी थमोयद अहांगबा मलै मसी जिकर नतन करिगुंबा पोर अमतन थलहनबा ngamde अल्लाह बु निंगजरिबा मीसिंग अदुदी माल यावदना इनाक खुलहनबी सागै अमदी पार्टी यावदना मियोयबसिंगी मरकते इज्जत लैहल्ली सासोन पायदना निंगथौ सेमी अदुगा अल्लाह की ममिंग लौदबा अदुदी माल अमसुंग लुपा पैसा लैजरबसु चोपहल्ली कुंथ्रागा मापन सुबदा जिकर न चाइथोक्तुना लैरंबसिंग अदुबु पुनसिलहल्ली अमसुंग अपुनबबुसु चोइथोकहल्ली हाइबदी मियोयबगी थमोयद मखल मखागी अवाबगी वाखलसिंग लैरंबा अदु थापतोकहल्लगा थमोय शांति लैहल्ली अमसुंग गुना कया लैरंबा अदुसु कोकहल्ली अदुगा शैतान की लानमीना मियोयबगी मथक्ता लंदारगलिबा अदुसु सैखाइहल्ली अरापा आखिरत पुनगहल्ली अमसुंग अनकबा दुनियाबु लाभहल्ली निफु सुबदा जिकर न मियोयबगी थमोयबु तुमलंबदगी हुदोगी अमसुंग अल्लाह बु काउथोक्तनबा चेसलहल्ली अदुगा थमोयना तुमदुना लैरिबा मखैदी कानबा पुनमक मांगहल्ली निफु माथोय सुबदा जिकर उपांबी अमनी मंगोंदा अल्लाह बु खंगबगी मही याली जिकर यामना तौरिबा मखै पांबी अदुदा मही यामना पानगनी निफु निथोय सुबदा जिकर न अल्लाह की मनाक नक्सिलहल्ली अमसुंग अल्लाह ताला गा लोइनबा फंगी अल्लाह ताला न हाइबिरी अल्लाह दी अल्लाह बु यामना कीबसिंग लोइना दुना लई हदीस समदलागी बंदा नाइबु निंगसिंगलिबा फावबा अइसु बंदा अदुगी मनाकता लई हदीस समदलागी अइबु निंगसिंगलिबा मियोयसिंग अदुदी अइगी मीनी मखोयबु अइगी रहमतगी थापतोक हंदे करिगुंबा मखोयना गुनादगी तौबा तौरबदी अइ मखोयगी मरुकनी करिगुंबा मखोयना तौबा तौद्रबदी अइ मखोयगी माइबनी मखोयबु अवाबा थेंगहल्लगा गुनासिंगदगी सेंगदोकपी असीदा नतना जिकरगी पांबैदगी अल्लाह गा नकनबा फंगी अमसुंग मसीगी मानबा अतोपा अमत लैते मसी चिन्ना फंगदोकपा ngamloi मसीगी महाउदी थेंगनरुबा मीतना खंगनी निफु हुमदोय सुबदा जिकर गुलाम सिंबु आजाद तौबगा मानै माल खर्च तौबगा मानै अल्लाह की लंबीदा जिहाद तौबगा मानै निफुगा मरी सुबदा जिकर तौबीमल खंगबगी मरुनी जिकर तौदबा मी अदु अल्लाह की तौबीमल सु खंगद्रबनी हदीस समदलागी हजरत मूसा अलैहि सलाम ना अल्लाह ताला दा हंगतके नहाक नैंगोंद एहसान क्या मरुम तौबीरी मरम मदुना नहाक बु थागतचनबा नियम अमता ताकपियु अल्लाह ताला ना ताकपीखी नंगना अइगी जिकर तौरिबा मखै अइबु थागतपा हाइबदु ओइगनी अतोपा हदीस समदा हजरत मूसा अलैहि सलाम की दरख्वास्त असी इरी हे अल्लाह नहाकी नतिंग नगुन गचाना न करमना थागतचगनी अल्लाह ताला ना ताकपीखी नंगी नचिन्नदु अइगी जिकर दे सोरहल्लु निफु मंगा सुबदा अल्लाह की मनाकता अल्लाह बु कीबा बंदासिंगी मनुंगदगी यामनी इज्जत फंगदबा मियोयसिंगदी जिकर द मतम लईबा खिबिकता लुप्तुना लैरिबा मिसक अदुनी मरमदी अल्लाह बु कीबगी फलदी जन्नतनी अमसुंग जिकर की फलना अल्लाह गा लोइनबा असिनी निफु तरुक सुबदा थमोयद अकनबा अमलै मसीबु जिकर नतना करिगुंबा पोर अमतना थोरहनबा ngamde निफु तरेत सुबदा जिकर थमोयगी लैनासिंगी हिदांगनी निफुगा निपान सुबदा जिकर अल्लाह गा मरुब ओइबगी मरुनी अमसुंग जिकर तौदबसी अल्लाह गा यंगनबगी मरुनी निफुगा मापन सुबदा अल्लाह की जिकर गुमना कानबा फंगहनबा अमसुंग अल्लाह के अजाब तगी कनबीबा ngamba पोर अमत लैते
yankai shubada zikar tawba miyoy singi mathakta Allah Taala na rahmat thabi amasung farista singna dua tawbi yankai ma thoi shubada kana gumna dunya da layna jannat ki laykon da layba pamrabadi zikar gi majlis sing da famgadabani maramdi zikar gi majlis sing asi jannat ki laykon ni yankai ni thoi shubada zikar gi majlis sing farista gi majlis sing ni yankai humdoi shubada Allah Taala na zikar tawba miyoy sing bu uraga farista sing gi mamang da haraw bu fongdogi yankai mari shubada tattana zikar tawriba miyoy adu jannat nokna changani yankai manga shubada amal pumnamak Allah gi zikar khakki damak thamkhibani yankai taruk shubada amal pumnamak gi zikar yamna yawriba aduna thoibani roza singi manungda zikar yamna yawriba roza aduna thoibani hasgi manungda su zikar yamna tawriba has aduna thoibani matawasumna atopa amal sing suni yankai tare shubada zikar na atopa nafal ibadat singi mahut silli yankai nipan shubada zikar na atopa ibadat singdi yamna mateng oi maramdi zikar yamna tawrabadi ibadat pumnamak pamlaki amasung ibadat ki mahaw fawraki yankai mapan shubada zikar gi maramdagi aruba khudingmak laihalli amasung arumba khudingmak yanghalli humfu shubada zikar gi maramdagi akiba koki amasung nungaina hinghalli zikar yamna tawriba makhai yamna nungaina hingani amasung akiba lairoi humfu ma thoi shubada zikar gi maramdagi miyoibada top pangal ama lagi masina maram oiraga yamna luna khannaba thabak kaya tawbangami huzur sallallahu alaihi wasallam na mahaki masanubi Hazrat Fatima radhiyallahu anha da mahagna sakri takpa amasung thabak shubada waraduna minai ama bibina ba haizaba matamda tumba matamda subhanallah kuntra humdoirak alhamdulillah kuntra humdoirak aduga Allahu akbar kuntra marirak sonnaba takbiki amasung masina minai dagi hena fabani haibiki humfuni thoi shubada akhirat kidamak amal tawba miyoy singna kanna honazari adubu honariba khudingmak asida Allah Taala bu ningsingliba kangbu asina mang thari riwayat amadlagi madudi kayamat miyoy besingna magi amal singi sawab phangba matamda miyoy mayam amana matam maduda ningam dabalakani maramdi asuk laiba amal zikr asi makhoina karigi taw hodabano hadis amadlagi mufrid singna mang thakre sahabi singna hangat sakhi mufrid kanano huzur sallallahu alaihi wasallam na takbiki zikr da sibana ba kidraba mi sing aduni humfum doi subada zikr tawba miyoy singbo Allah Taala na thagat pi amasung Allah Taala na achumbani haina thagat piriba misak adu aranba mi singal loina na hugat halaroi hadis amadlagi la ilaha illallah wallahu akbar haiba matamda Allah Taala na hai aigi bandana achumba haire aina tana larpada matik chaba kana matalaite amasung aina pumna maktagi hena chawi humfu mari subada zikr tawba maramdagi jannat yum sabi zikr lepa matamda farista singna jannat sagat paslebi kana gumbana fulana jannat asi sagat palebli ba karigino hangu matamda farista singna khumi masi sabagi pochang hojik phawbu yoroktri hadis amadlagi kana gumbana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim tare lak solabadi mahakidamak jannat gumbat amasabi humfu manga subada zikr dozakh tagi ngak thoknaba pallamani karigumba gunalang zerubadagi dozakh ta taba tarabasu zikrna marakta thatkani zikr yamna tawriba makhai palladu cheksingani humfu taruk subada zikr tawba mi singidamak farista singna guna kokpina ba haise Hazrat Amr bin As radhiyallahu anhu hai madadi subhanallahi wa bihamdihi natraga alhamdulillahi rabbil alamin son ba matamda farista singna dua tawi he Allah magi guna kopiyu humfu taret subda kana gumana ching natraga lamhang da zikr tawrabadi ching natraga lamhang adu chawthoksai hadis amadlagi ching aduna atopa ching singda kauraga hangi kana gumba zikr tawba mi asinangi nathakta satkibra karigumba mahangna satki hairabadi harauzai humfuni pan subda zikr yamna tawba sina munafiq oibidagi hingnabagi maram oihalli maramdi Allah Taala na munafiq singbo asumna masak takbiri munafiq singdi Allah ki zikr yamna tawde
हुम्फुमापन सूबदा जिकर टॉप टॉप महाव अमा याउरी मधु अतोप अमल सिंह याउदे जिकर द लेरिबा महाव असिदगी हेन अतोप मतिक मकुन अमता याउरमद्रबसु ओक्लबनी मालिक इब्ने दिनार रहमतुल्लाह अलैहि ने हाय महाव खंग मीना जिकर की महाव दगी हेन महाव अमत फंग बंगमदे हुमद्रा सूबदा जिकर तो वमी सिंगी ममाइदा दुनिया दा मतिक मंगाल अमसुंग आखिरत नूर लैगनी हुमद्रा माथोय सूबदा लंबी लम खांगदा अमसुंग युमदा यामना तोइना अल्लाह के जिकर तौरिबा मिसक अदुगी दमक्ता कयामत नुमित साखी पिबिनबा यामना चोंगथोरकनी अल्लाह ताला ने कयामत की मरमदा हाइबिरी नुमित अदुदा लैपांगना मागी पाउसिंग हाइदोरकलगनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंखी लैपांगना करमना पाउ हाइदोरकनी नखोय खंगलब्रा सहाबा सिंगना खुंखी एखोयदि खंगजदे मरम मदुना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकपीखी कनागुंबा नुपा अमसुंग नुपीना लैपांग मथक्ता तौखिबा थबक खुदिंगमक अदु लैपांगना हाइदोरकनी मियोय अदुना नुमित अदुदा मतम मदुदा अइगी थक्ता थबक असि तौखी अफबा नत्रगा फत्तबा पुमनमक मरम असिना मफम कयामरुमदा जिकर यामना तौरिबा मियोय सिंगी साखी सु यामना लैगनी हुमद्रागनी थोय सुबदा चिन्ना जिकर द लुप्तुना लैरिबा मखै वारेम ngang ओइदा पादा ngang अमसुंग मिवा ngang चिंगबदगी हिंगनी मरमदी चिन हाइबसि तुमिन्ना लैथोक्ते अल्लाह के जिकर तौगनी नत्रगा वारेम nganggani मतौ असुमना थमोइना अल्लाह बु नुंगसीद्रबदी दुनिया बु नुंगसीरकनी हुमद्रा हुमदोय सुबदा शैतान सिंगदी मियोइबगी अफोंगो दुश्मननी अमसुंग मौंग खुदिंगमक्ता मियोइबबु की हंदुना थम्मी अदुगा माइकै खुदिंगमक्ता मियोइबबु कोइशिंदुना लै मी अमबु महाके दुश्मनना मतम लैबा खिबिक्ता कोइशिंदुना थम्बा तारबदी मी अदु करम्बा फिबमदा लैरमगनी हाइबसिदि मियामना खंगनरे अदुगा दुश्मन अदुसु कया यामना साथी खरबनो हाइबबु माना चंगनिंगबा मफमदा चंगबा ngami असिगुमलबा येंगनबसिंग असिबु ngakthokpa ngamba हाइबसि जिकर नतना मत लैते हदीस मयाम अमदा दुआ मयाम अमा लागे मधु सोलबदी अहिंग चुप्पा हिफाजत ओइगनी नुंगसिरबे सिलिनाउसिंग अल्लाह न थौजान बिरबदी मथंगी तंकक अमदा कलिमा तय्यबागी मतांगदा पुन खंगमिनरसि हाइजख्रिबा हदीस खरसदा अल्लाह ताला ना एखोय पुनमकबु अमल तौब ngambagi pangal pina bi boisunu